mak saya sangat-sangatlah sabar. Terlalu sabar. So kalau orang lain tak boleh tahan ayah saya. Jadi saya buat macam mana boleh tahan dia. Jadi sangat-sangat patient. Okay, so first masa lagu tu baru nervous sikit sebab usually people tahu me from my dad. Okay, so bila ada something new, I was like, oh okay, takut sikit tapi seronok lah sebab banyak orang support, especially my friends. Dia TV show gerak-gerik Gen Z untuk Astro Serial lah. Okay, so lagu tu sebenarnya untuk intro lagu dia. Intro lagu series tu. Usually mama tak percaya dengan orang luar. Jadi usually dengan mama lah, tapi kalau mama busy, mama di event, seorang-seorang ataupun dengan abang tu sangat-sangat supportive. Dia bagi cara macam mana nak bercakap, nak buat benda. So I think dua parents very supportive. Dia hajar benda, dia cakap kena be careful tu. Saya rasa saya tak nak ikut formula macam tu, sebiji macam tu. Tapi yang baik kita ambil, yang buruk kita tak ambil. Okay, so yang bagus pasal my dad I will take, maybe tukar benda sikit. Tapi overall kalau gimmick-gimmick macam ni, mixed feelings lah. Untuk saya buat kerja macam ni actually seronok. Tak terbeban langsung. Okay, so dia rasa sangat seronok sebab obviously shooting ni dengan orang yang kita kenal, yang kita berkawan. So seronok for me, tak ada terbeban. I think tak boleh deny lah, saya memang ada nepo baby juga. Okay, so tak boleh, that thing cannot deny. It's just that I will try my best untuk tunjuk what I'm capable of, and I will not try to guna my parents' name as well. Produk sendiri tak. Maybe jaga di help saja lah. Mewarisi. Because definitely dalam mind nak mewarisi bisnes Abah juga. Maybe kalau next year kita buat lagu raya dengan Abah, nak tak? Ya, sangat idola. Jadi masa 10 tahun, Mama selalu tunjuk gambar album Mama modeling, Mama nyanyi, kumpulan Solha, semua benda tu ada. So definitely inspiration for me. Jadi bila dapat macam buat macam ni, macam Mama juga. Jadi rasa excited juga. Mak saya sangatlah sabar. Terlalu sabar. Saya rasa she's the most patient person on earth. Saya rasa kalau orang lain tak boleh tahan ayah saya. Jadi saya buat macam mana boleh tahan dia. Jadi sangat-sangat patient, understanding. Kalau ada issue, she will try to solve it betul. So itulah apa yang saya look kepada mak saya, sebab dia professional, dia patient. Dah banyak. Baju kita semua dapat dihijabi Sahab. Sebab maklumlah ada orang dah apa tu? Okay. So baju kita semua dapat dihijabi Sahab, jadi kita tak ada nak buatlah baju raya lain. Semua colour kita ada. Jadi itulah preparation raya kita sekarang. Itu saya memang banyak. Nenek saya pun orang boleh kenal juga. So usually raya kita beraya dekat resort nenek saya sebab rumah nenek saya dekat sana juga. Jadi sebab rumah nenek atas gunung, jadi tak ada orang jumpa lah. Tapi usually macam biasa je, kita siap, masak, makan, minta maaf. Untuk raya tahun ni, saya rasa sama je sebab raya is definitely hari untuk dengan keluarga. So sama, I hope the vibe will always be the same. Sebab walaupun dah lagi orang dah kenal, I think my parents will still treat me the same because saya masih anak dorang. Yang favourite saya rasa. Tak seronok. Saya tak guna duit sendiri sebenarnya. Lagi sebab kalau guna duit sendiri, dia tak rasa best. Baik kita pau duit mak bapak kita dulu. Sebab bila kita pau, kita rasa wow, macam refreshing. Kalau duit sendiri rasa alah, berbaloi ke saya tak beli ni. Tapi masa guna duit mak bapak, okey, berbaloi sangat. Beli tu tak. Saya tak boleh komen banyak-banyak yang saya boleh cakap kepada tuan badan sendirilah. Tapi saya rasa okey sahaja saya boleh terima.